Ne mogu da vjerujem da niko od Oskarovih novina na naslovnim stranicama nije pisao o tome da su studenti krenuli pješke od Beograda do Novog Sada. Oni su krenuli juče. Sinoć su prenoćili u Inđiji. Predsjednik opštine Inđija im nije dao da prespavaju u nekoj hali u Inđiji, pa su morali da spavaju na stadionu pod otvorenim nebom. A vidio sam njegovo objašnjenje, zbog toga falio neki papir. Nisu podnijeli zahtjev da spavaju u hali. Ne znam čega se neće sjetiti, ali eto, studentima je falio jedan papir da prenoći u toj hali. Koliko sam ja mogu da shvatim. Ali vidim da jutros pomalo portali pišu o studentima i o njihovim studentima. Grupa studenata najavila formiranje udruženja. To su neki lažni studenti. Kao onaj student što studira 11 godina. Takvi studenti formiraju neko udruženje. Pravi studenti. Nemaju ništa sa tim i nikakvo udruženje ne prave. Traže da se ispune njihovi zahtjevi. Vidio sam da jedan od studenata koji je među onih 13 koji su pomilovani ne prihvata pomilovanje, već traži da mu se sudi i da dokaže da je nevin. Koliko se ja razumijem u zakon i ne može se pomilovati neko ko nije već presuđen. Ali ne mogu da vjerujem da se niko od advokata ne oglašava na ovu temu i da kaže da ne može biti pomilovan neko ko nije presuđen. Nema veze. Jutros na blokadama negdje, mislim da je u Beogradu, u Palmotićevoj ulici, kada su studenti, ali ne studenti, već ljekari zajedno sa studentima, odavali počast onim koji su nastradali ispod nadstrešnice u Novom Sadu, opet se neki zaletio automobilom među njih i oborio 2 ljekara. Koliko sam mogao da vidim, oboje ljekara je dobro.